Yebo, ingeneza wethu impela sibona lapha kumculi kaMaskandi kucevuzile njengoba-ke kulindile ukuthi kuyakhiphe wona kumsebenzi wakhe komusha wakulonyaka-ke lingapheli lona leli sonto. Kanti-ke wengeneza wethu impela-ke nabo abathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi-ke bawubheke ngabovu wona lo msebenzi. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela ngiqale nginibingelele kuyona-ke Mboso City MTV City njengoba siqala ngene channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uthola zonke izindaba eshishayo nazo-ke zitrendayo. Ake wengeneza wethu impela sibona lapha kumculi kaMaskandi ucevuzile nje bese emalungiselweni enomsebenzi wakhe komusha wakulonyaka ohloko sithi ngicela ungiphinde nakumsebenzi kokulindeleke ukuthi-ke uphume ngayo lempela sonto ngomgqibelo mhla 25 kuyena ku-April. Kanti-ke wengeneza wethu impela sibona lapha nabathandi-ke nabalandeli bomculo kaMaskandi bebonakala-ke bewuthokosela kakhulu wona-ke lo msebenzi njengoba-ke bethi cha impela-ke thina-ke sesivivile nemali-ke yedatha-ke sesibeke ecaleni-ke sesilinde wona-ke umgqibelo wangomhla 25 ke sizwe ukuthi-ke kuphethweni kodwa cha impela-ke siyazi ukuthi noko akuyona-ke insizwa kumbe-ke iciko elegejayo leli impela-ke liyinsizwa-ke elihlaba-ke esikhonkosini bathi nje impela-ke bafisa ukwazi ukuthi-ke yini le ephindwayo ngoba cha impela kona-ke kubonakala kuyinto kona-ke enokucosisa kamade. Bafowethu impela-ke thina kasazi-ke futhi kasazi kwalokho kwangempela kodwa-ke sikwaziyo okunye kuphela ukuthi nje ngomhla 25 impela-ke ziyakhala kucevuzile kuzobe khipha wona-ke umsebenzi wakhe komusha wakho-ke ukuthi-ke ulinde-ke ngalo-ke idatha ngoba yeyi impela-ke zizobe zikhala-ke bafowethu. Mina-ke ngimboso City MTV bafowethu ngithi nje-ke nivumele-ke ngihlabe phasi ngedolo ngithi nje qushe idibane yona ividiyo elandelayo.